ነው ነገር ነው አይደለም ይበልሽ በፊት አይንህ እንዳላጠፋለ ጥጋበኛ ጭራሽ አላበዛውም እንዴ ነው ይቅርታ ወይ አንተ ይሄ እኮ ማለት ነው እዚህ ጋር ካለኝ እሞትብሃለሁ ወይ የቱ ጋሽ እዚህ ጋር እሺ ግቢ በእግዚአብሔር እንዴ አንተ እኮ ነው ሙድ እኔ በምንም ብዬ እንዴ በቆምኩ ሙድ እያስከነዋል ቁጭ በል እሺ ሲጀመርም ከእንደዚህ ስታየኝ አላማረኝም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما حركفوني أكم جرتن نجا قبدني جرتني أمتا قشتوتكو ببريدنكن አላችሁ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ እንደምናችሁ እንደተቆያችሁ ሁሉም ሰላም ነው ሁሉም አማን ነው አላችሁ ወይ ውድ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ቆያችሁ እንላለን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እነ ቡቡና እነ ሀይሚቾ የወሎ ልብስ ሽብርቅርቅ ድምቅ ብሎ መጥተዋል። ዋው እብድ ያለ ነው። እንመቻችሁ፣ ታመራላችሁ። እውነት ደግሞ ልብሱ ራሱ እብድ ያለ ልብስ ነው። ፑፑ እንግዲህ እንዳያችሁ ቆመቱ ልብሱ የሄደበት ነው። ይመቻቸባት ጉዞ ወደፊት። ሀይሚቾም ደግሞ ዘና ብላ ሽብርቅ ፈታ ብላ ነው የመጣችሁ ዛሬ። ዋው ይሁንላችሁ። ሁሌም እንደዚህ እንደሳቃችሁ እንደደስታችሁ ሁሌም ፍቅር በፍቅር ሆናችሁ ሁሉም አስተካክሎ ሁሉም እንደዚህ ነው የምትመጡት ከዚህም በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ይመቻችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የምር ግን በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን፣ አሪፍ ጊዜ ነበረን። የማታ ነው ምስጋና እንደውም ላይቭ ላይ ወደ 2000 ምናምን ሰው ነበረ አይደለ? እና ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ምናመሰግነው ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ አለች። ብሩኬ ደግሞ ማል ገብተው አይዞሽ ሀይሚዬ ጉዞ ወደፊት። ብዙ አፍርታለሽ። እይቶችሽ ይወዳሉ በጣም። ብሩኬም እንደዚህ ነው፣ አንቺም እንደዚህ ነው። ብዙ ተወዳጅ አፈርታችኋል። በርቱ፣ ጉዞ ወደፊት እንላለን። እንግዲህ አላህ የሰጠ ፍቅር ማንም አይወስድም። ይመቻችሁ፣ አይዛችሁ። ችግር አለው ታዲያ ማመሰግነው ብለህ አንተም አመስግናቸው ራስህን ወክለህ እንደ እኔ ነኝ አንተ ነህ። ያው በአንዴ ጊዜ ብዬ እኮ እንደዛ ነው። አንተ አመሰግናቸው፣ እኔ አመሰግናለሁ እላለሁ። አንተም የኔ ቦታ ትላለች እሷ። አንቺ ቀደምሽ ያለ እሱ ደግሞ ይሁንላችሁ። እንግዲህ አኩማ አርጊተኔ ጋ ቃቃሽቶኒ በበሮ ደኒ ኡቱቢ ሽርብ ቀንጎለኒ ኡቱቢ ሀኖ ኢሰኒ አክሲት ኡፈተ ወሎቲን ፈታ ዘና ጀደኒ ዱፈኒ ጅሩ ጀቹ ሀረሞ ኡፈተ ወሎቲ ዋው ይመቻችሁ። ስንራ በሬዳ ዱጋ ዱበቹፍ ሂን በበሬደኒ መሌ ዱጋ ቡርኬራዩን በሬዴ ኡፈኒ ወሎ ወጃ ወጅኒን ቆመቲidha uffanni uffata walumaa tole ka walumatti dhufe jechuudha. Hini bareedaniire numa bareedan malee har'ammoo kanaan nuuftanii akkasuma gisee hunda gammachuuf dastaa taati kottaa dhugaa rabbi akkana akkasiga akkana isho baganagaan dhuftanii
wayyaa uffadhee martifadhee jedhe hin taa'ee jennaani marxoo wallaalee akkatti marxifatan jechuudha. Hin taa'ee jennaani asirraan banaa ta'e na jalaati fuulduraatiin jenna. Fuulduraan na jalaa banamee jedha maaliif jennaan uffata sila akkas garaan tunitti aana malee fuulduraan aanu ture mitiire marxoon sun tuni amma inni immoo hidhatee jechuudha. Naannisee hidhateeti fuuldurarra ooshanatti fakkaata. San geenye tenna waan gattaa una jalaa banamee jedha. Miskiina. Wanti ittiin beekne kun nama rakkisatti ani maalin beekaree jedhee waan tokko babbarachuun bareedaadha. Babbaradhaa malee sin nama barbaachisa maalumaafuyyuu. Garbiin bareedanii nama bareedan malee ijarraa hafaasaniin jenna. Hankaleessaa immoo ibiddi kan jedheeti yoo galgala anu wajjiniin geemirra turanii taphataa turanii jechuudha. Akka nama qaxaroo qabatteetti dhugaa dubbachuuf Haimeen dhugaa ijoolleen dhugaa rabbii dubbachuuf jaalala isheen uummata biraa qabdu baay'ee tokko na dinqee jechuudha. Akka kana uummanni lafarratti hin nafne jechuudha. Hambassa akkuma bishaanii itti roobsaa bulanii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kan dhufee jirratti tokko anuun gizee jaa mo'ame gizee tokko mo'atee jechuudha. Isumayyuu egaa boleettiin keenya dogongoraan hin kenne jettee beekaa kennite haa ta'u hin beeku hambassaa tokko kennitee fi ammallee tokko roophilaanii tokko gadi buusee fi achumarraan injifatee jechuudha. Anuuni isaa boodarra uummanni koomentiitiin intala nyaachuuf kadhanii jechuudha. Akkamiin jedhanii maraatanii jennaan maal jettee nan dogongoraanii hin gadhiisee jette barreessamaan jechuudha. Achi jala teesse kanaafuu dogongortees haa ta'u beekaas haa ta'u laattee jirti garuu kan isheeti birriin hanbahe hankeessan miti warri koomentiitiin nyaachuuf kaatan ajaa'iba wallaahi. Gizee tokko bichaa injifatee achumarraan isaan matu injifatee jechuudha. Irra caalaan dhugaa dubbachuu fi maal jedhanii booda irratti yoo anuun injifatu sana maal jedhanii barreessanii beektanii nama biraa qayyaraa jedhani. Nama biraa qayyaraa jedhani. Maaliif jedhan sinii galaa? Anuun injifannaanii egaa beektu miti ijoolleen keenya bakka deemanitti ijoolleen keenya isaan hojjetanii. Kanaaf jennaan koomentiitiin maal jedhani nama biraa qayyaraadha haa jedhan. Anuun achumarraan nama biraa nama miti burukeen illee dhugaa dubbachuu fi maal nama miti inni jedhee deebisee jechuudha wasuma sana. Anuun illee muudiitti qabate akka jedhee akka nama bo'uu fakkaatee jechuudha. Maaliif simoo taasii injifataa jechuuf nuti nama jaalala barbaadu jaalaluma laannaafi jechuudha. Isa nu jaallatuuf isuma lola barbaaduuf nuti lola hin barbaannu isuma kabajama kennaa oollaafi isuma miidiyaa irratti nu xureessaa ooluu sanuuf fokkisiisaa ooluufu kabajuma kennuuti hamaan kenninuufi jechuudha. Isa kana isiyaati jechuudha. Kun immoo kan caalu jaalala bakka qaba uummata Oromoo ijoollee Oromoo biraa jechuudha. Kanaafuu jecha isaan jedhan sana sinii fide sakaleessaa sana nama biraa qayyaradhu jedhanii ammoo sammuu keessa na teesse jechuudha. Dhugaa rabbi nama biraa qayyaradhaa jedhan. Nama mitiin wajjiniin taphataa jiru. Namni maa barbaachisa namni biraa. Namni namuma sagaletti alatti garaa haadha keessaan bahe hundunu ardii kanarratti kan uumamni jechuudha. Kanaafuu irra caalaan jala taa'ee taphattabu ijoolluma keenya wallaahi hin kakadhaan dhugaa rabbi ijoollee keenya irra caalaan isaanii Haimees ta'e Burukees ta'e gizee isaan dhufan intinii jedhu jechuudha. Kanaafuu akkasiis ilaasha akkasii dhiisaa. Burukeen xinnaas guddaa biraas kabajaa qaba jaalalas qaba. Haimeen illee akkasuma nuti akka kanaa miti jechuufidha. Kanaafuu kana fakkaata uummata keenya. Qashitoota keenya ijoolleen gariin immoo haa galatoomanii hin jiru mitire መልካም ሰዎች አሉ። እውነት ወላሂ العظيم ብዙ ሰዎች መልካም የሚሰሩ ሰዎች አላችሁ። ምንም ችግር የለም ብሰጥስ ምንም ችግር የለም ያሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች አይቻለሁ። ኢቶቼ ወንድሞቼ እውነት ሁሉም ሳይሆን የሚጠፉት ሁሉም ሳይሆን ብዙ ሰዎች መልካም የሚሰሩ መልካም ኢቶች አሉ። ይመቻችሁ ሄዱበት እንደዚህ እውነት
ክፉ ከሰራችሁም ክፉ ከናገራችሁም ራሳችሁን ነው የምትጎዱ እንጂ ሰው አይደለም። ራሳችሁን መልካም ከሰራችሁም ጥሩ መልካም ሁሉም ነገር ካደረጋችሁ ከራሴ ነው እንጂ የሰው አይደለም። ስለዚህ ይመቻችሁ። ብዙ ሰዎች ያላችሁ መልካም ሰዎች እንግዲህ እንደዚህ ነው። ገቀቀሽቶኝ ኬኝ ከነፈካቱ ተረጋጉ። ግርግሪ ነን ገዳ ዳበቴ ጅራማ ግርግሪ ናበቴ ግርግሪን እንጅሩ ዮም ግርግሪቲ በሬ ጭፈሜ ጀናን ኡመኒ ረከተ በጣም ቡቴ ምስኪና ወላ ማን ኡመኒ ኩነክም ግርግሪ እያለት አኑማ ወጅኒ አኑማን ቀቤ ግርግሪ ትወዳላችሁ ግርግሪ ጃለቶ አባ ግርግሪን ከሬት ጭፋሜ በራንጅ ግርግሪን ቃተ በሬቱ ጭፋሜ አሲን ዴቢን ግርግሪን አቹማታቡ ማለ ገመቹፍ ጃለለ ማለ ግርግሪን አቹማታታው ዋና ከሲቲ ሲኒን ጀቹ ፊዳ ዱጋሞ ዋንትን ኢራን ፈድ እንጅራ ኢቶቼ ኦብሎታኮ hundi keessanuu naa galatooma naa jiraadhaa bakka jirtanitti warri laayikii naa gootanii warri wallaahi baay'een keessan hin beeku hin argu nama baay'ee wallaahi kan laayikii naa gochaa jirtanii galatooma guddatti siniin jedha. Jeessa keessan rabbiin jannata firdoosi sinii haa deebisuu siniin jedha. Akkasuma nu jajjabeessaa ammallee siniin jedha. ያረጋችሁ ላይክ የበረታታችሁ አመሰግናለሁ ሁላችሁ።